ntangire gusenga gutya bari bashize mu gisirimba muri Kadesi bagishira mu ndunama ndasenga amaze ndayitegera se numva senti iravuze ngumare numva ijwi ringaniriza rirambwira ngo ese uzi impamvu iki kintu kiri mu gufasha abantu cyane arambwira ngo nuko nta muntu bafitanye ikibazo igituma twe ngo tuvuge ibisobanutse ukuvuga ko ndumva ko murumva ico mpamvuga ariko ntibigire impact ku bantu ngo nuko hari ibyo dushobora kuba dupfa ngo ari kwisende tamatiku tawe barakosana ndawe iratira ikintu ngo igiheze ikosawa irahanga iratuje yifitiyamo nibaza kuyikoraho nawe urafashwa amarangamutima inza numva bamwe banabivugana ngo ese amarangamutima ngo sende ngo zitaraza twaranezerwaga reka sende musi umwe nari ndimo senga nari nicaye hano nari ninjiye mu materaniro ndunama ndasenga nari Uvira nari mvuye ruguru nakoreraga iwacu ruguru kamanuka Uvira muri raporo bavuga butumwa baza bahagarara hano agasa ngaho abantu bose abatahana ngo se turaje ngo nugukama se akazi nugukama gusa tuzi bamwe iyo bataha tuzi iyo bavuye tuzi ibibazo bafite hari abota bakabakingira namwe abatindanye yaje no guhaguruka kubwiriza ngo bakinga umuryango ngo kugeza igihe arangiriza ni gereza weravuze ngo wica kundira mu ikanisa ngo nico ngo nuko azazira igihe aziye ngo akagendera igihe agende ngo iyo ndi uzuri wa kanisa none ga byarahindutse uho kurumva ko yobakije ngo bakinge ngo tubwirize ni ku ngufu nta amarangamutima ni si kibi umuntu udafite amarangamutima ni uburwayi hari icababura mu buzima ikintu kiri buzutse amarangamutima bivana nuko yavyutse hari kiyavyutsa nabi hakaba nikiyavyutsa neza ariko amarangamutima ni maombi ni umuntu agira amarangamutima numvise igihe yavuze turi busoreze itandukanye n'icya Robert babaza guhurizaho simbizi ariko hela shingalo ko sawa reka utwagendanye nabo iminota nk'ibiri ntabwo turi buririmbe saba aririmbye ndabazi aho yarageze nabo dufatanye dakika kazi 3-5 iziba nyinshi ni 5 hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Turashimira ubuyobozi bwa korali, turashimira Perezida Robert twaravuganye, turashimira ubuyobozi bw'itorero, turabashimiye mwese bantu bose abatumirwa turi kumwe abaje guterana. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Twakereweho gato, nari nabivuganye na Perezida, namubwiye muri gahunda zanje uko nza nzikora masaha bampaye niyo nzangereraho, ariko nabimubwiye ko nijoro baraye batubikiye umukristo ku rusengero, bangombwa ko turi bukora amateraniro. Noneho banza kuyabamo mbona kuza kugira ngo muri kesha amasaha mwambwiye mwabonye ko ariyo nagereyeho hano, bambwiye saa 4 zabaye ndi muno uyu munsi. Rero kuba atari babizi niyo mpamvu yatumye dusa n'abatinzeho kuza, ariko nabwo nasanze tutatinze, namwe ni ngaho arico gihemwa. None rero nacurange gato baririmbye nk'abangahe, mufate mikoro muvuge ngo bila uwepo wako hatuna nguvu, ndani yako twapata nguvu. Pastori nawe natambuke, umushitsi bombi rero ni babiri baze muri ako gasirimba, ni kagufi kararesha nk'uko raririmba gutyo. Haleluya.
bagenzi banje twagendanye turasengana hariya muri assemblée. Imana ibaha umugisha. Ibyo nari namaze kubivuga mbisubiyemo kandi twabanye na bamwe ku wa gatanu mu ijoro. Uyu munsi hari abandi biyongereyeho. Imana ibaha umugisha. Itorero muri rusange turabashuhuje. Yego. Mucuranzi barikiwe sana. Aracuranze. Namwe mwabyumvise cyane kabisa. Kuva ku wa gatanu twarabanye ariko natashe wandamukije titwaramukanyije. Noneho turaramukanye ndi dutaha tutaramukanyije. Reka ngarukiraho. Tugiye kuganira ubutumire bwacu. Bambwiye ko ari abaririmbye tubana. Tekereza nari sa n'ufite nk'ibintu bitari bikeye ariko byovugwa mu mwanya muto cyangwa munini. Bibiliya yavuze ngo nijoro Paulo na Sila bagira gute? Barasenga, bararirimba. Indirimbo abantu kenshi uzumve niyo dushatse nko kuzitindamo biza bisa nibigiye kurambira abantu. Indirimbo iyo tugiye gutinda turirimba biza bisa nkaho habe nanone iwacu mu gitondo aho twateraniye hari iwacu dusengera hari umusaza yasohotse atamerewe neza. Vera yaririmbye arafashwa cyane ahabwiriza aririmba cyane ngo amare mbona atamerewe neza yanamvugishije dusohotse ngo ibintu bene ibi ngo baba bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo nzambyumva. Umuntu uzurambirwa mu materaniro afite kimwe cya murambi yategereje ikindi kuna upungufu. Ni ukutamenya icyo tuba tugiye gukora n'icyo tugezeho. Indirimbo ntabwo ari imyidagaduro, ntabwo ari imikino, ntituba turimo dukina. Tanze haleluya. Iyo abantu baririmba mu materaniro, iyo indirimbo zije hari icyo ziza zikora mu buzima bwa kiroho. Indirimbo ni iz'ingenzi cyane. Ndavuga ibintu bitatu hano zakoze iyi ndirimbo gusa, ndareka izindi kuko zari nyinshi. Ndavuga iyi ndirimbo imwe ya Paulo na Sila mu nzu y'imbohe. Yego. Ibibazo bibugarije. Hari umuntu nigeze kumva avuga arimo abwiriza, aravuga ngo indirimbo ngo Bibiliya iravuga ngo ubabaye nasenge, unezerewe naririmbe. Yego. Ngo none tuza tubicurika ngo nigiye tubabaye tukaririmba. Oya. Paulo na Sila baririmbye bari mu kibazo. Tagiye kitari cyo kuririmba. Ubundi kandi abaririmbye akenshi iyo bahagaze hano bagiye kuririmba hari igihe baza babwira abantu bakabwira abantu ngo ntibabategere ngo bagiye kuririmbira Imana. Apana, tuza turirimbira Imana tukaririmbira n'abantu. Paulo yaranditse mu Bakolosayi ngira ngo ni igice cya 3:16. Yaravuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite imbaraga zose n'ubwenge. Hanyuma hepfo aravuga ngo muririmbirirane zaburi n'indirimbo z'ibihimbano. Yego. Iyo turirimba ntabwo tuba turirimbira Imana gusa, tuba turirimbira abantu. Akavuga ngo ntiyitaye ku bantu. Abaririmbyi nimuzaza mujya kuririmba muza mwita ku bantu. Uzureba abantu kuko turirimbira Imana tukaririmbira n'abantu. Indirimbo Imana izitegera ntabwo ari zarepeswe. Imana izayumva indirimbo zo mu mutima. Hari izindi ziza ziririmba zitandukanye n'izi turirimba. Izo ni z'Imana izayumva, ariko zipanze mu majwi izi ni izacu, ni ukuririmbira abantu. Iyo rero turirimbira abantu, Paulo na Sila ngo bageze aho, reka nihute. Ikintu cya mbere ngo bamaze kuririmba ngo ifatiro zizo zaranyeganyeze. Haleluya. Hey, haleluya. Kuwasiza abantu cyane. Zamukane n'uriya muntu. Ariko ntimwobishobo. Ari hejuru cyane.
ibibazo bibugarije bigira inama yo gukora ibintu bibiri. Baravuga ngo turaririmba nitumara dusenge. Bagiririmba bagitera ikorasi ngo imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Icyo bisobanura imfatiro z'inzu zinyeganyega. Hari abantu benshi bafite ibibazo biri karande biva mu miryango, bishamikiye bifite itsina iriya kure nizo mfatiro z'inzu. Iyo abaririmbyi baririmbye neza, haleluya, izo mfatiro ziza zinyeganyega. Ariko se n'abaririmbyi bameze gute? N'indirimbo zimeze gute? Muririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo nzaririmba indirimbo ya Mose, nta undi wese wayiririmbye. Indirimbo ziratandukanye. Ndaza kuvuga n'insozo tutundu dutatu narimvuze. Icyo ni icyambere. Iyo abaririmbyi baririmbye neza, ifatiro z'inzu zinyeganyega. Yego. Ibikurikiye abantu nibibatsikamiye bikarekura. Cyakabije, minyururu iradohoka. Hari ibintu bifasha abantu bategereje ko muririmba kugira ngo bidohoke, imigozi iboho. Cyagatatu, inzugi ngo zirakinguka, imiryango irikingura kubw'indirimbo z'abaririmbyi. Iyo abaririmbyi baririmba ntabwo baba barimo batumwanya, ntimukaza murambirwa ngo bagize indirimbo nishi. Iyo baririmbye neza, umunsi umwe ukoze w'Imana Yehoshafati ngo batewe n'abanzi babatugirije, aravuga ngo nimuzana abaririmbyi. Batera ikorasi baravuga ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihora iteka ryose. Urugamba rwari rubahanamiye ruratsindwa kubw'indirimbo. Hawajaomba amasengesho. Yego. Ngo dusigaye tuvuga ngo tuje gusenga, ngo bashika bakaririmba. Uririmba si kubi, uririmba ni ngombwa. Indirimbo zigomba kuririmbwa ibihe byose. Ugiye cy'ibibazo, indirimbo ni zamana. Yego. Iyo abantu baririmbye, iminyururu zidohoka, iminyururu ibosha abantu izirekura. Dio. Sawuli ngo yari yarasanzweho n'umwuka mubi w'abadayimoni. Mwuka mubi wamuzagaho ngo maze arabaza ngo ese nta mucuranzi nta muririmbyi muzi? Baravuga ngo arahaba, hari Dawudi wo kwa Yesu. Baje kumuzana ngo bamuzana umwuka mubi wamuhangaho ngo agacuranga karirimba, ngo yaririmba imyuka mibi keyo, kirere kigatwanganuka, kirere kigasa neza. Abaririmbyi baririmbye, ariko se ni baririmbye iki? N'abaririmbyi bameze gute baza baririmba imyuka mibi gahunga? Si kila mwimbaji, si buri ndirimbo iza yirukana amapepo, si buri ndirimbo baririmba ngo ifatiro z'inzu zinyeganyege, si buri ndirimbo iziririmba iminyururu idoho. Yego. Abaririmbyi n'indirimbo n'uyumva ibintu bitatu: uririmba n'indirimbo aririmba n'uwaririmbira. Abo bose hari ibyo basabwa kugira ngo indirimbo igire akamaro. Haleluya. Amen. Uririmba n'indirimbo aririmba n'uwaririmbira kugira ngo bikugireho ingaruka nziza wewe wicaye. Ibyo ko ari bitatu birakenewe. Indirimbo ni yihe? Uririmba ameze ate? Uwaririmbira urimo ategera ameze ate? Ibyo bitatu iyo bihuye, nimba uboshwe wewe, hari icyo usabwa kugira ngo nibaririmba ubohoke. Uyu urimo aririmba si kila mtu, si kila nyimbo, si buri ndirimbo wotera, si buri wese woririmba ngo amapepo ahunge. Dawudi ngo yakaza curanga, ariko Sawuli yari kutomwaba. Umuntu wamucurangiye amapepo akamuvamo agahunga, ariko ngo yabyuka yicura igicure cyamukubise hasi agatora icuma karimutera. Ku mwuka wa shetani ni mubi, ukaho ubwo. Ariko ngo yakaza curanga gusikidara, akaririmba agakorasi gato, si mahombi, agakorasi gatoya gusa. Iyo ndirimbo rero igomba kuba imeze gute? Irya mbere, ko ndagira ngo Imana ize kugufasha uko numvise Revera yavuze ari mu ngabyo. Arivugiye Revera.
mukomera amashi. Zambabwira ngo njyewe mu buzima umwanya bavuze nkawumva. Zambwira abatubana kenshi nzambigisha igihe, gukoresha igihe. Bavuga butumwa baza bahagarara hano agasa nk'aho abantu bose abatahana ngo se turaja ngo nugukama se, akazi nugukama gusa. Tuzi bamwe iyo bataha, tuzi iyo bavuye, tuzi ibibazo bafite. Hari abota bakabakingira namwe abatindanye. Yaje no guhaguruka kubwiriza ngo bakinga umuryango ngo kugeza igihe arangirize. Ni gereza. Musaza umwe ariko yari umunebwe ngo yaravuze ngo wica kundira mu ikanisa ngo nico. Ngo nuko azazira igihe aziye ngo akagendera igihe agende. Ngo iyo ndi wuzuri wa kanisa. None ga byarahindutse uwo kurumva ko yobakije ngo bakinge ngo tubwirize. Ni ku ngufu. Narimvuze ngo iyo ndirimbo abaririmbyi nukuba maso umurimo mukora ntabwo ari umurimo woroshe. Ragakora ari twakaza turimba kera nkiri umukorari. Tuvuga ngo muimbaji sio maua ya kupamba kwenye hekalo. Muimbaji ni silaha ya kupiganisha hila za shetani. Indirimbo iyo turirimba ntabwo muri amaua, ntabwo muri ibintu byo kuza si umutako wo mu ikanisa. Nakazi gakomeye. Umuririmbyi ni umuntu w'ingenzi mu itorero. Umuririmbyi ni uw'akamaro mu materaniro. Mucuranzi ni uw'ingenzi cyane. Ngo sende ngo zitaraza twaranezerwaga reka sende. Musi umwe nari ndimo senga, nari nicaye hano, nari ninjiye mu materaniro. Ndunama ndasenga, nari Uvira, nari mvuye ruguru, nakoreraga iwacu ruguru, kamanuka Uvira muri raporo. Namaraga nk'iminsi 10 ukabona gusubira ruguru. Sumwe ndinjira mu kanisa ngo ntangire gusenga gutya, bari bashize mu gisirimbo muri kadesi bagishira mu ndunama ndasenga. Amen. Amaze ndayitegera se numva senti iravuze ngo mare numva ijwi ringaniriza rirambwira ngo ese uzi impamvu iki kintu kiri mu gufasha abantu cyane. Arambwira ngo nuko nta muntu bafitanye ikibazo. Igituma twe ngo tuvuge ibisobanutse ukuga ko ndumva ko murumva ico mpamvuga ariko ntibigire impact ku bantu ngo nuko hari ibyo dushobora kuba dupfa. Ngo ari kwisende tamatiku tawe barakosana, ndawe iratira ikintu ngo igiheze ikosawa irahanga iratuje yifitiyamo. Nibaza kuyikoraho nawe urafashwa amarangamutima. Inza numva bamwe banabivugana ngo ese amarangamutima. Nta marangamutima. Amarangamutima ni si kibi. Umuntu udafite amarangamutima ni uburwayi. Hari icababura mu buzima. Ikintu kiri buzutse amarangamutima bivana nuko yavyutse. Hari kiyavyutsa nabi hakaba nikiyavyutsa neza. Ariko amarangamutima ni maombi, ni umuntu. Umuntu agira amarangamutima. Amarangamutima ni ngombwa. Narimvuze ngo iyo ndirimbo icyambere igomba kuba ishingiye ku ijambo ry'Imana. Korali iyo murepeta muza muyihuza n'ijambo ry'Imana ukumva ivensi ya mbere n'iya kabiri ni refre byanditse. Nico gituma rimwe na rimwe iyo turirimba, hari igihe turirimba, musaza umwe niwe wakoresha terme nziza ngo ni ibinyabandi. Indirimbo igira impact turabyumva. Indirimbo iri buze kugira ingaruka nziza ku buzima, ikabohora baboshe, ikirukana amapepa agahunga umuririmbyi yaririmba hano. Zabasetsa rimwe na rimwe vanganira. Izi style z'indirimbo, buri ndirimbo ngo tuze gusoza twasize. Zose ko murabona ko zijanye no gusimbuka. Attitude y'indirimbo imiselewa igomba kuba icyambere. Indirimbo igomba kuba ishingiye ku ijambo ry'Imana. Imihimbire n'imitekerereze yayo igomba kuba ishingiye kuri Bibiliya. Cyo ni icyambere. Iyo ari ijambo ry'Imana indirimbo ivuye muri Bibiliya,
iyo itavuye muri Bibiliya ntayitandukaniye na ziriya zindi, kuko nazo ni indirimbo. Izo nta buzima bubamo. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, indirimbo igomba kuba umuririmbyi ayumva neza, ayizera, asobanukiwe n'ikivuga, abyemera. Yego. Muranyumvise? Yego. Umuririmbyi agomba kuba yumva neza ibyo aririmba, abisobanukiwe, anabyizera. Turi kumwe? Yego. Abantu baza baririmba ibyo batazi, abantu bakaririmba ibyo batumva, abantu bakaririmba ibyo badasobanukiwe. Umunsi umwe twari mu mahombo ahantu, turaririmbaga korasi. Haleluya. Nisubira kugaruka reve nzobabaza ibyo nabigishije, kuko umeze neza. Yego. Ndabacashe se cyangwa nibikeya birumvikana? Ewe nakubonye, nabonye bakeya bameze neza. Nzambwira hariya ku ikanisa, hariya ku iparuwasi mbaho, kandi uko nimubareba uko none bose ko barandika, nabizi abatwazanye ndibo notanga bamerera nabi. Nzamubwira ngo ngira amatsiko abiri mu ikanisa, hariya mu iparuwasi hari amatsiko abiri ngira. Cyambere nico ngicyo, nzobona mpagaze aha kabona igice kinini ko barandika, nzovuga ngo ikanisa haraho igeze. Ikindi kigoye cyane, nzamubwira ngo ninzobona uko bazabasohoka ariko bazabinjira. Zamona musohoka muhamuzigana, ariko kwinjira urusorongo, muze yabivuze neza, baza bazi urusorongo, umwe akaza undi akaza, rimwe mukabanza mugasenga ngo uko baraza, bakaza ari uko mwabasengeye Imana ikabashobora bakaza. Kandi twarababwiye amasaha bagomba kuziraho. Muragoye ndimworoshe. Narivuze ngo umuririmbyi agomba kuba, narivuze ko twari mu mahombo umunsi umwe, ndavugaho ingero zibiri. Umunsi twari mu mahombi bararimba baravuga ngo rega Mana imigambi yawe ni myiza kuri twe. Yego. We wabohoye Paulo na Sila, wabonye agahinda ka Yabesi, Uzuye umwana wa Yayiro. Barakaririmba turanezerwa, ibikorwa nyine birakorwaho z'umwuka. Ngo twitse gutya ndababaza, mwavuze umwana wa Yayiro, muvuga na Yabesi, muvuga Paulo na Sila, ninde uba ngutubwira ayo makuru muri make? Uwo mwana byari byagenze gute? Ninde? Yabesi se we ninde? None munezerewe gute mutazi Yabesi cyari cyabaye? Umuririmbyi agomba kuba yumva neza ibyo aririmba, kuko uzuja, kuko ibyo ugiye gutanga ni ibifasha abandi. Ugomba kuba wamaze kumenya umuti ufite uko umeze. Umwe nagiye muri repetition iwacu, ikorari y'iwabo, bariya bari basipaki iwabo, muri umuntu w'iwacu ari. Noneho bararepeta, nari nicayemo. Igihe baba barepeta, icyo gihe hari indirimbo ivuga ngo ugize iminsi waratandukanye n'uwo mwakundanaga. Mukivugana, sanga baba bayirepeta bariya bene wacu twari abaturanye. Noneho bakaririmba ngo isi imisi yaratandukanye. Isi imisi ishati. Isi imisi yaratandukanye. Noneho tugaruke rero,
noneho ndategera ahantu nayo nicaye ndababwira nti ahangaha si uko nguko. Umwe yahise abwira ababo ngo we bane ngo tugakimbe byeshoni nimutareba neza tuzoroha turirimba ibitaririmba. Ese ibi muza muririmba murabyumva? Igituma bitagira ingaruka nziza ku bantu nuko ubwacu turirimba ibyo tutazi. Yesu yaramboho sinkirimbata y'icyaha. Ndiyo. Uririmba iyo korasi uyumva neza bikagumuko. Noneho ikibazo nzagirana namwe abarinzi bose ni bavuga ngo amen. Ikibazo nzagirana nawe niyo baririmba noneho bagasa n'abaduhatira kunezerwa kandi bitarakundi wa aho. Ikiza gituma bidakunda mw'abantu nuko mutubwira ibyo mutarumva neza. Umugore w'umusamariyakazi arenze mu mudugudu yaravuze ngo nimuze murebe. Cyo ni icya gatatu, simvuze bibiri. Icya mbere, indirimbo igomba kuba ishingiye ku ijambo ry'Imana. Yego. Nimuzozamuye ni waca pana mwari mwasitse gabariye ariko nabandi nabo narabumvise hano ntabwo ari kure nari muri repetition kandi bavugiriye korali mwara nayirimbye hano bari byaje umwanya ivuga ngo yari ameze nk'igishitsi none usanga nawe habarimba ngo yari ameze nk'igishitsi cy'umuriro cyangwa namwe n'icumuriro muza muririmba. Igomba kuba indirimbo uyumva ukaririmba ibyo wumva. Icya gatatu, indirimbo uririmba ugomba kuba yaraguhinduye usa n'ibyo uririmba. Aha niyo tugiye kuvugaho gato. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Indirimbo ugomba kuririmba izo wabaye apana amakuru uzi. Ntukaturirimbira indirimbo ko wayirepese. Baza ubibe numara ubone kubitubwira. Yego. Tuzaririmba urukundo utagira ngo nirumara rufasha abantu. Ndiyo. Tuzaririmba imbabazi utababarira ngo abantu barazumva. Tuzaririmba kwirinda icyaha ari byuzunywa nk'amata ngo bikunde. Umuririmbyi ukeneye impinduka, ukeneye gutanga impinduka mu bantu agomba kuririmba ibyo yabaye. Yego. Indirimbo yamuhinduye akaba ari yaririmba. Iyo atarashobora akaba aretse kuyiririmba. Ugomba kuririmba ibyo wabaye. Yego. Muzoza murepeta mwagiye muri repetition mbere yuko muza kuririmba muza mubanza mwigere ku ndirimbo muhamuririmba. Ese indirimbo ko twamaze kuyifata twayize neza n'amajwi twayateguye neza uri conforme kuri yo urasa nayo warabishoboye cyangwa nturabishobora? Twicarane tubivugane tubibazanye si biturepese. Hii ni kweli ama wewe warabikoze ibyo utarakora ibitarakubamo. Hari umugabo nzi zatubwira twaririmbaga ngo ibyo ntunze naje ubwanje n'ibyo uwo mucunguzi twaza tugira ngo kuri yo Vensi wagaceceka kamira amacandwe ibyo ntunze naje ubwanje n'ibyo uwo mucunguzi. Kuririmba ibyo twabaye. Narimbabwiye uriya mugore impamvu umudugudu wose wahise uhinduka urakizwa
mu minota mikeya yarakoresheje nuko yari yababwiye ibyo yabaye. Si amakuru yari afite. Ntabwo bamubwirije ngo afate inkuru bamuhaye ayikopingi ayijane. Yarababwiye ibyo yabaye. Arababwira ngo nuko byangendeye. Abantu baraza. Iriya korasi muza mwumva John muone Bwana y'umwema. Niwe wayiteye. N'iriya korasi yaririmbye. Anezerewe. Bwana Yesu wasifiwe. Haleluya. Gomba kuba umuririmbyi yarahindutse. Kabona guhabwa uburenganzira bwo kuririmba. Igituma turirimba amapepa kaguma kazunguruka mu kibanza turimo. Ikirere kigafunga. Nukuririmba ibintu biri ku kanwa. Nukuririmba ibintu bitari mu mitima yacu. Nukuririmba ibyo tutabaye. Iyo turirimba ibyo twabaye, iyo turirimba ibyatugezeho, iyo turirimba ibyo dusa nabyo, biroroshe kugira ngo bigire impact, bigire ingaruka nziza ku bantu, abantu bakizwe. Ntabwo uzaririmbira abantu ngo bumve bakizwe utarakizwa. N'indirimbo nk'izindi zose. Gikurikiraho. Amen. Amen. Zigomba kuba ziherekejwe n'amasengesho. Yego. Anza na maombi ndiyo imbe. Zabwira abangaba hariya muhira. Namubwira ni uzugira amahoro angana te mu gitondo uzi kuri buririmbishe. Uzukereza gute? Uzuzuka wumva ufite ikeki. Ubu ufite uhe mutwara. Wasenze bingana gute? Wasengeye ibyo ugiye gukora. Rega abantu umuntu mwanadamu ni kiumbe gikuru. Imbaraga zo guhindura umutima w'umuntu ngo ahinduke. Umuntu. Uririmba umugore cyangwa umugabo cyangwa umukobwa cyangwa umuhungu wicaye mu ntebe yihagurutse batavuze. Imbaraga ziri muhagurutse ntabwo ari melody. Ntabwo ari amajwi ateguye neza. Hari izindi imbaraga z'amasengesho ziherekeza abari. Ndio. Haleluya. Haleluya. Hari amasengesho yerekeza indirimbo. Ndio. Paulo na Sila ngo barasenze. Babare barariri. Yego. Hawajaanza na nyimbo, wameanza na maombi. Rambiwe no kugira abaririmbyi badasenga, bataba mu bicaniro batazababwira Imana. Muzarepeta, musubire murepete. Mutumize abaririmbyi, mutumize n'abandi, muruhe mugure n'abandi. Bizanga. Bizakomeza bibijava. Ikiza kirunga indirimbo zikagira uburyo. Zikagira ubuzima. N'amasengesho. Yego. Indirimbo zisenge. Kavuga ngo ejo tuzaririmba indirimbo. Mukayisengera. Uzuyisengera bingana gute? Zambwira abanyamasengesho hari iwacu tuganira. Zamubwira ngo ibintu byose mwitorera bishobora kutagenda neza bipfira ku masengesho. Umurimo wose wo mwikanisa, umurimo wose wo mwitorera. Hari imvugo z'iki gihe bazavuga ngo ibyo ngo ntibisaba umwuka, nta nakimwe mwikanisa. Nta kintu ugomba guhanagura intebe uyisengera. Ukazuyihanagura uyisengera. Mana umuntu wicara. Maombi ni kitu ya maana kwa kanisa. Yego. Buri kintu cyose, buri departema yose, buri murimo wose wo mwitorera uzira amasengesho. Ubupfuye. Wazuja kuinstalla bino byuma wabigeraho, wabisengeye bingana gute. Pfa kuzinduka gusa nkugiye muri kawe. Kuna vita, ni vita. Intambara ubugiye kujaho n'urugamba. Urangara gato gakubitwa. Amakuru nari numvise Revera avuga yo gusoza ni hari yakari yakandu kageze. Erezima Nari ya drombisha. Muririmbyi mwiza suzi gupanga ibisi bikeya yeme ni mu bishobora.
muzogira ikorari nziza. Ni mwebwe ga mpamvugana namwe uko abandi bose ko baraprofita. Abandi ko barumviraho. Twakugira umuvuga butumwe wacu aratubwira ikintu yasanze kigoye mu ikanisa ngo niho hantu honyine ikanisa ngo niho hantu honyine ngo abantu baza bategura indyo bakayishurira bagakora budget ngo bamara bakabwira n'abandi batatanze ifaranga ngo nibaze kurya bamara bakanga. Hao ndio wamegaramia nyingine kuja tu ariko bikanga. Tawe bishuza ngo bavuge ngo budget yacu yari hejuru ngo ngaho nawe ngubwo waje nawe cyangiye. Ngo ni mwikanisa honyine abandi kumwari gusohoka bose mukababwiraga nyine ibyo byabagaramiye nabo bagashira. Ngo ariko mwikanisa ngo ariko abantu bakanga kuza kurya kubyo bateguriye. Kanisa siki narivuze ngo nimwe mpamvugana nawe. Yego. Niba uri umuririmbyi utazusenga utagira amasengesho, hari amasengesho ya rusange, hari amasengesho ya korari, hari n'ayandi yawe wenyine. Yihera usengera ikorari, usengera itorero, ubuzima bwo gusenga, ukazusengera amateraniro, ukazugira uriya narivuze ngo igikurikira cyane kugira ngo indirimbo zacu zigire impact nziza zihindure nikirebana nabumva. Abumva bicaye bagomba kuba biteguye kwakira. Yego. Abantu bari mu kuza batiteguye kwakira ngo bakarambirwa ngo bafite ikindi bategereje, mukaririmba batiteguye kumva icyo muhamuririmba. Kugira ngo indirimbo zigire impact nziza zigire umusaruro mu itorero nabo baba biteguye kwakira. Biravuga ngo umubibyi yasohoye imbuto akibiba zimwe zigwa mu butaka bwiza izindi imitima yakira. Habe nubwo muzaririmba nabo batiteguye kwakira, batiteguye kumva icyo muririmba, ntacyo bizabafasha. Ndashoje tuvuze ibi bintu. Twavuze ko indirimbo zigira akazi kenshi tutavuze, ariko ibitatu twavuze zizazikora, zizazinyeganyeza imfatiro. Yego. Ibintu byiriye kuzimu bitagaragara, nyuka ya abantu baririmba iriye kuzimu ibintu bigahungabana, indirimbo nyazo. Yego. Cyakabiri zizazibohora imigozi iboshe. Abantu barabosha kubaza bagenda baboshe, ariko iyo abaririmbyi bateguye neza baza baririmba ukazubona umwe arahagurutse yari ukabona undi ararize ukabona undi, ariko ibyo bintu bizamera neza ko yaririmbye. Kindi kandi minyururungu ikadohoka. Yego. Abantu bagatangira kubohoka. Muri inzu umwe yarenze aravuga ngo wengi wafungwa na vyeo, bamwe baboshwe n'ibyubahiro, abandi baboshwe n'ubukene, abandi baboshwe n'ibindi. Ariko ngo iyo turirimbye indirimbo nziza zazibagiza abantu bakabohoka, abantu bakagira ubuzima, zigatanga ubuzima. Yego. Havuze ko icyambere kugira ngo zigere kuri ibyo, kugira ngo zitange uwo musaruro, haleluya, zigomba kuba imihimbire yazo ishingiye mu ijambo ry'Imana. Ndiyo. Umuririmbyi agomba kuba yumva neza ibyo aririmba, agomba kuba asobanukiwe yizera ibyo aririmba. Ndiyo. Gikurikira umuntu agomba kuba yarabaye byo. Yego. Umuti nzi wawutanga ngo uvure abandi bo utarakuvuye. Niya systeme y'abafarisayo kwikoreza abandi umutwaro, guheza abandi umuti utarakuvuye ntibikunda. Yego. Babwira ubuzima, baririmbira ubuzima kugira ngo babashe kwakira ubundi buzima, kuko indirimbo n'ubuzima zigomba kuba zisengeye. Yego. Kazisengera mukaririmbira indirimbo mwasengeye, mwatangira kuyiririmba ukazubona kwirakora akazi mu bantu. Ndiyo. Kindi nabo bagomba kuba biteguye kwakira. Imana ibaha umugisha baririmbye kugira ngo muba baririmbye beza, bimwe mu bizabafasha n'ibituganiriye. Data mu izina rya Yesu, uhoraho Yesu mwana